show wu ye na be che say ubewu ana wu mu ana meboa no kre ana wo do wo kote bebi na show wu ya wo do eska for kre wu me na me ka me cho enye wo be hwe ni ye na e be che say ubewu ana wu si wo ye ne ye no wo ni be fa wa wanya konta pebu enti nipa ya wo pefo eno na me ka mra ye wo mu na mu odin enti sa na be ba no se nyame ampata ma ye mpa ebo mu anya dia ne e be ba and I shall form Mamunia Aquaba at the but too much GH ye fide so Munia Bamidi edit Nana Ama Owusa na in Sema AC our or Maimu and a midday ebesumo ye fide so na me can sano I will sem can say be AC our granity edit with two bodges said na abaya wedi 22 years and it so edit Susanna Jan and electric shocking at nam suma ye no ekopie mu ewo wuti bojiase polyclinica ewo hono na report no emu hs ebra ye de abayiwa no eye ne papa ene le namfofo bi erahye no edu hospital enimu hono no wo mu yi ne efika wo de no eko hono no nasefo wo mu gina ho wo mu mbo na mu fa abayiwa no enko emergency center anka o metimi ama no ohwa anka be ma no etimi aba enkwam biem no nurse for wo a hospital what they say abawa ni ensure nose mask COVID-19 protocols be there to just say obia na mo won nose mask na te say hand sanitizer nyama no wo mu use bi no no na nurse for part say abawa no ensure nose mask enu ti won fatakra po say obeje ayarehwe e wo hospital enu nam so amoma mpenimpo ama yamfa no ewura hospital mu na numu ana abawa no enam so ehire ne nkwa na ne papa ye Mr. Kwame Janede asem no to no say ne ba ne wu a wawu ne de ne ya pa because Susanna Jana wawu okran kolam yenu those were 22 years no tan kolam yenu na biam kran so no wo mu ne bedu hospital ho no ho me otiase atesenka wo mu eso nimu eye de sefata edema na nka obenya nkwakra asaba eye ni fie ne busuafo asaba tena biem nanso eye ajeje mu ayetoto ni nti enanam so ama eye ne ba no etimi ahwere ne nkwasenti wo to nsa dia fra abai se wo mu mremu no wo mu meka se bi ema ne sense onye ni de wasem nu beduma wasem ya reho nko anti abai embrem no ma atnetene enye ono ene ne busuafo ede ne busuafo mi twa no aba sesia na me de ensem no ni kire mu pa wo mu no ede abrem for me sanso emamo akwa babiem Mexico nyaba ma akwa ba meje woso Messi and sama ekoso ewo manu ahwe han ene ye o manu fo ni yaye interest say jeans ma na say die ba na ekoso me ka ko si asem because of nurse form wo wutu boduase polyclinic almost by madane di ama about 22 years wahre ne nkwa na ye tete na nse won from say doctors for you say nurse for you say na still na omda so aye then no die na ekoso yo mi ya ba mi chia etiefo ne ahwefo ni na nsem say ni de ya ye nipa yi de ebesisi de bia if you say Bible class say minim ni penti man fa me wan to nipa so nipa ye suban no enye nyamesuro say bia nyame asem betoto ho yetimi ye bibia o yetimi ye bibia enti me woni say bia nyame asem nipa ye mfa nya adwuma sese enti ama abrabo ni mo no ye bibia at any time ye self-centered yourself nya penny nya share Bible ka say or keeping nkwa no or share nkwa correct na ba say nipa ye bibia we want what will benefit us ye pen ye dia ye be benefit wo ho sa na ko ba no enti na ma corruption na nyoma ekosu bebre wo man yi mu si wo ho ase nya ye painting na ma ye ndi no kore ye ndi no kore ma ye ho ye ndi no kore ma ye djuma ye ndi no kore ma o man no
enti ye di no kra ma ye ho a ye di no kra ma ye dwuma di no kra ma o man no ye di no kra ma other people because I hate to send ya ebinum pese minkuminya etinya misro pe na ma nyoma bi ensakra ye bemu sesi coronavirus yin so ba ye bebre atete adeda nti je se mbo enyoma esisi ye boni se ya ye hu ekoso pharmacists mu fa doctors mu fa baby bia no nyame ampata de se dey fancy ye beti na kesim because they say empire bododo ampa ye koso Christopher ejina a ewie mo te man nyoma bi nsakra ebem ni nyina se ada ye wo holiday from prayers ni all that in croffer backslide enti ewudie ni de efiansa na kasie mu beba se wa hwa asem we self gain and kasa self interest emergency say aba ugina ado nsa sha pocket ye yo lady na Africa mu mpo no yo bianka ne wo be popo yi wheelchair biaba age or patient na tumukra dimika kwa enso look at this ahwe na say no mask ubewu all die be die ubewu and when you are selfish you will still die and when you do things with passion you will still die enti adenti na wo ye na ye na wo be fa wa at least wo ye na ye say wo minu aba baby am coming for what's the last time police ni na sem omo ba ya and robbers he train so omo chase omo ko wu yes from it was sacrifice me can I was say they do baby I say oma we need that use to sense no common sense you so the common sense you don't say nurse no aha no you so the common sense because some person obewu and you maybe why yen so we need passion in our work ye commitment ye sacrifice and to waste or sacrificing and say even if I die cry in doing what is right there and kaminye show say ne de ye nua be ye be hwere no ama wagya ne mba tu ya egu abusuafo so ye say oba tan so na nimu nia ne ba be die ntimi nua ba reta nana ma usua me nua ba nsesi ya abusuafo no o me ne de ye se unye wu wie pe na be hu achi o me ka se o meje no nso wu wie pe oba tan na nimu nia me nstru mu e man kola yi oh as anya sem papa next ni no anya de de mi tie mu no wante ase sesi ano me pese me te wase e pa me bem ka de esi asem so sesi ano ase owo na aba na by heart obi etumi wu atenitem obi atituto eno ti na nsen anase for na doctor for mo value nipa life because I say owo na de be benti no mo value nipa life na say ejuma na tete afi o mani so because me ti ase secondness ni de nka will be by a show be to hospital emergency. There was what pay them in Africa there will be some questions. Open them so you move the call. Who we are no and farm or nas as and be said one as a transfer people are. Yeah. Now I didn't think as I said they did unless the phone no doctor's phone come or more boa ma and quiet yano. You see I did almost so much as I and almost say go move. Minya ba se si am re wo mi nyemre papa ewie yemre ni pa ne nem nipa be ya ho pefo. Enti anu na ye hu no obi apane ho enu na ye hu no enye anything strange bia enti wo a ugina won gina ye se won na wagina Bible crack say hweye na wan hwe ase wo a ugina won pono no enti obi atimi tete hwe enti emra ye wo mu yi se emra ye ni da wo a wo pese wo pe ewie ye pama wo okra no ye se wo ma weni da wo na enwuma bi say amfa because ube ya wo pefo pe bibia to me utimi act anyhow say see anasi owo ni di aba but enye hu ebe ube hwe hu ye na be che se ube wu ana wu mu ana meboa no kre ana udo hu kote bebi na hwe hu ya udo eska for kre wu me na me ka me cho enye hu abehwe ni ye na ebe che se ube wu ana wu si wo ye ne no wo ni be fa wa wanya konta pebu enti nipa ya wo pefo eno na make mre ye wo mu na mu odin enti sa na beba no se nyame ampata ma ye mpa ebo mu anya dia ne beba kra de be chen se with this sem na nyoma ebe ya mo because the same mpa ya dodo mpa ye kofo mu a che se esru bie ema interceders nyina wo mu obi adeda minimum prayer warrior bi pa mi shi ana na ekoso sesi a ma da wo fom kra ana unkai
Say me no pon na nam na e ba asa. Enti say there nkrofo atete ada prayer warriors come with him on my Ghana kroma deda. Enti emre ye wo mu ye mre bone. Enti say ohun we ya nipa be ye wo pefo no. Example ni ampa. Esi ano kroma fo eye bodwase fo ni papa na ye ne ba wa hwere no no. Wo mu gire mu say aban empe asem yinka. Say adness fo no be choma tuma na so be choma di mafiro mu so mo penka because wo mu say ekwan a le ba no fast di wo ye no nya ne kwan so no no. Eti adness fo no omo negligence ti na bayo no wo ye no. Wo no mo ye adwensa. Oh, anka ban bebo mu anka ye. Nanso minia bebedruin. Ebedruin say na say ban gire mu na ban gire mu. Wa hwe wa de nyesi awie. Eno kremu. Because ye lady olusu ne job krampa. Wa hwe wa de awie. Onye ni so anu ndubejom. Enti ono ni request na kuma so ade ode abeni o. Na mo se de be ye bebe mu ni de. Adi se nyame. Aban mu no okohu mo e. Si won. Etu awonyon ko a. Awe adi wa de kan. Etu ediem. Eno kre. Enti kaban ni bebe mu amana. Anka ye mo na mo se de be ya ban ni bebe mu no. Eja yam prince bebe mu e. Wa hwe wa de awie. Nia ayesi e dey to in place ne say the nurses have to be well trained. Nurses na ayesi esade omo start biemo. Omo mbeba na ayesi mom strict measures because because of omo and at the end of when omo be gain it no omo call into that field. But only passion, only interest. Share nurses from Crawford complaining about nurses enye no cry enye cry me cry mo complaints. See wo enye a whole lot is going on. And so what can they do about it? Some sort of out here. And you be your certificate or the baby who show any passion or perceive your what field be a mega so the profession now when yes it can be a shine and pocket. Then you more journal emergency no we are renting or no buy. And such people now they employment to our nurses on the field. So do you think say we are doing anything good? And say omu fairness and a womb at times a womb you know. Obi wa oni mobi ni e pushing e na yes o interest. Me akaka bi anka me koye next me no answer me so me mpe moja. Moja mpo mi ntimi nhwe. Career na ni sika no. Why no person e be ka so ye stable obibi mu. But it advice and be myself. And say because of what you gain, tinube udi wejuma ye ni be rabe bia. Check your ability, what you have interest in, or passion. This is what I can do and do it best. So this is what I can do and do it best. Share lady nurse yam punishing the crampoa. So we say life is karma. Ebe everything you will do, you will pay for it. Everything you will sow, you will reap. Enti life no, enti ye nipa da seni na kasa se ye adwin ye. Se abrabo no ne a wo be ye bia e be kwa sa ba be si nechi. Ewiase na so wanhwe ya wo nkomu. Enti ese ye di ni e bi to ya won se ye be bo abrabo pa. Ye be bo abrabo tin abrabo a won te abrabo a e ko be si nechi anso so aso ne ye papa. Sa na ese ye di hye yo. Enye so ye ka se judgment e na ye pan still. Now this year mommy Still near Becoso and a Becoso. Ain't in your make say, ye be a yen for Akoma papa ye. Now, would Yakoma papa ye answer so I saw and so ye papa. My yen ye self centered. Share Bebre Coso, Nippon soon, Nippon so asun yeding. A bima sun yeding. Miniaba, who bet me the message, Bikram will be a message near very vital. Baba who is this? Where mo so mo free fa. Nipa empemboa, nipa peso be boa ne nyok, nipa pese. Won nipa ti mu ye sum, nipa no carry na kasa. You carry mo peti. Wait na my mistakes bebre o. Wait who na wo yes and necessary wo amo mu jeja nipa jeje mu no. Yes e wie ye me be ka se wo depart from here.
one yam, mammy, me pay you and one mammy, me pay you and the one mammy. Obebusa say na da be ne ewu wa say wanya ama wunia enti abrabona ya but we will account for everything we would do, so we should be mindful of our ways. We will account one day. No eye de a ebebu atan afa de wo ye no ehonti we de arabosem kese ye hwenim se ebedu mpanifo enim na wo metom na asimu se na papa no esre na no so metom na esim na se na asifo amodwuma ne se mo hwenipa na mbebo nipa amana trankwem na mu betom nipa dejemu a na no so esemo ara ye di si no ebujafo me kai mo se metimi afollow yen ewe IG page @tumagh_ ebiem so adwentre we experience ene de obesa won fan kan wo bia no so no obetimi e de atudwa ewe ye comment section ono no na bomodi a share na subscribe to your channel you so me din na ama owusu amini Mercy Cow enene yesi nkonya desene ebese di hwemu bi makra mo. Oniadafo ahaye GH too much ena ohwe Malupi ene kase osofo Malupi me nhwe baby a me nko baby a too much GH na me video ne to ho na me subscribe ka me ho nyenkohwensem pa wo ho me da asema crowd